Ewe abusanfo midian na napoko. Ena na pike fantastic pike no waka asem bi se Asante Kotoko hu hia se e wo se omo best players no ni kwa se mpanimfo eton these players no. Some person omo make any meaningful impact and I say serious impact Africa and say Asante Kotoko best players no said the news Kotoko player bi so na se player no agini din a na se player no betimi aboa Asante Kotoko Africa na Asante Kotoko agi bia chena na yayesa ne aton that particular player no na ama Kotoko Africa na ye kono bibia aye basa de ama Asante Kotoko because Kotoko agi Africa ye ache papa and somewhere in 1982 maybe na Asante Kotoko agi league and that's what a CAF Champions League Satan can na young woman na young congress be woman let me say about 6 years or 5 years can sana be woman enti now fantastic PK in owura let me say they were copy more America na blanche no na so owura ni nsem bi atutudwa e pa kire say ense se Asante Kotoko omo se bofo aya omo tunu no dikwa say ye ton mo kwampoku ba bi o piki kakra na kon ye twe hu ni die players ni bi won Mombasa Asante Kotoko a omo sisu na omo piki no aya betimi da bebo Asante Kotoko ebia o league ni na say bia betimi akọ Champions League ni no akobo ya modern etimi kwa agesi na so no ye ni aton me since Asante Kotoko ne House of Folk etimi ko PMO Confederation Cup final somewhere 2004 2005 baby and ever since ni Kotoko entimi make any impact serious impact there Africa so gidi a for need to form ebesi nei Kotoko entimi ko Africa e make bia sa e honom since that time na both class no e call you enti we so some fantastic pike I do to but the owura ne kan me no e ya adwa me so me kwa adwunju na se me so me di me kan tim se ablante e fa ne se pike no ne se mo kan no so owura e fa se pike ne se mo kan no me no e ya adwune se Kotoko e wo se etimi e ma players no e tra se be ya players metimi aboa ekuo no e wo Africa se pese etimi e ko Africa kwaje Champions League no anase bia Confederation Cup because de ba e wo se etimi ema emrante na sebi omo won na omo mode mo eso yin wetimi abo ma Asante Kotoko edru ba bi no e wo Africa no ni kwa se ye ton wo ni kwa se ye disikachi e wo se team no ehia sika de but ye so yen hwe club no so club no ye hwe club no ansa na decision won ma omateki so club no betimi agina ne na so de mne bi atwam no na ye ka Africa na Kotoko agina na na so because me too kwan ko ba me through airport when me catch na me so me ya me so me ya Kumasi Asante Kotoko e di ombo ya Asante Kotoko me na ka so fi Kumasi be Asante Kotoko what I say it is sana ya hwe se mpanimfo no emfa entrance no mu se Kotoko no yese no Kotoko no pese Kotoko no edru ba bi a se de na Kotoko no agina na so emre bi atwam no so I say ene ya me say kene ya ye wo 21st century a I wasn't Asante Kotoko bia ti Kotoko din na Kotoko no etimi e progress ko dru ba bi no ene Kotoko no mu ese e konachi so ta se satam po ba sina satam kono mo satam ne badimi bla na Kotoko ejina na so ene ya nka ma football abe business kesia pa ya nkrofo e take advantage abiti se Real Madrid Barcelona mu Chelsea mu Manchester Liverpool no so obugina so satam no sina ko senka Asante Kotoko ejina so but ene no Kotoko no e se konachi nti e be sele se mpanimfo se fantastic pike e ka ye no Kotoko mpanimfo hu se Kotoko e wase e bobra e Africa because league here ye boy se gi league here wase e ko Africa e be hia quality players in the Africa nti see as you see ye build solid team for Africa e pese capture Africa na e hu be hia say ye keep these boys you say bia obi sorry ya ne mode mono e sha say banana ye hu no di na ye be ko Africa ne ntima nko bobra e moa nsem fata Asante Kotoko ye moa ye hwe say o mo so many free mo so Kotoko agi league FA Cups one cups no but
Africa Cup the many say me who be that say Kotoko ajibi. Enti this time around any here say Kotoko so etimi make serious impact. See etimi the league next year call Africa ko Champions League now. It make serious impact on the African continent. Tiba sire mpanimfo ɛsɛ ɔmo hwɛ ɔmo so mfa mo Asante Kotoko. Okay, me do my team. Shalom, peace. Bye bye.